Podwa timo mosa ne jalno iru kata jogo mabende owito jahera magi. Kabende podwa ne masira mar mach ni chiedhna do mako family moro e county ma Kirinyaga. Tok masira mar mach wango odgi okinyi makawuono. Wachore ni masira no kel gi nyathi ma jahigni 3 mano moko gas kod dwaro tedo chai. Bang'e gas no muoch mo wango odgi. Kaluwore gi min nyathino Jena Chieng, nyathino no ok ohinyore, mak mana ni mwandu duto mane nitiere e odno ero no wang' molokore buru. Jotelo mano chopo kanyo kwayo kony kuom jogo manyalo mondo kony familia no oyud kaka gidhi chako dak, ka giwacho ni tend county no timo manyalore mar neno ni ojiwo yore mar kedo gi masira e yo mapiyo kapok mwandu mathoth okethore. Kuuliza wakaniambia ati mtoto ndiye ameingia kwa nyumba na akakisha gas, ati alikuwa anapika chai. So kupika chai, shosha alikuwa kwa nyumba, kitu yenye walisikia ni mlipuko. Kaka mshosho mwingine akatoka nje, akaambia shosho yangu ati huku kunachomeka. Sasa ndio kupiga nduru. Watu kukuja, lakini kwa bahati mbaya walikuja late sababu hakuna kitu yenye kiliokolewa kwa nyumba. Mkuje tushirikiane, tusaidie hii familia at least angalau wasimame waweze kuendelea na maisha ya kawaida. Kwa upande ya county government niseme hiyo mpango iko kuhakikisha mambo ya disaster management inalindwa ifaavyo. Na niseme ukiangalia hata mambo ya barabara ndio tuweze kufika hiyo maeneo yenye iko na hilo janga, mambo ya barabara imeshughulikiwa, ndio hata kama ni hiyo gari ya kuzima moto ama janga lingine lolote zinaweza kufika kwa wakati ufao, ndio kuokoa maisha na kuokoa mali ya watu wetu. In the NGCDF kit, we normally have money for emergency. As much as it's supposed to be for the government projects, yeah, I believe we'll be moving in and saying that we can also go to individuals because we serve the same people in case they have such accident. So we thank God for this happening because nobody was hurt. There was no